Kakšen dopust vas letos čaka na Hrvaškem? Po 8 uri zvečer brez alkohola. Glasna glasba, kričanje, pretepi, uriniranje po cerkvah in plezanje po spomenikih. Zjutraj pa nered in smeti na ulici. Vse to so prizori nočnega življenja v Splitu. Zdaj so se Splitčani odločili temu narediti konec in prvi napovedali, da bodo izkoristili spremembe zakona ter prepovedali prodajo alkohola v trgovinah po 20 uri. Želimo kvalitetu gostiju na jednu višu razinu i da se svi ugodno osjećaju u gradu Splitu, ali cilj je da one scene iz kasnih noćnih sati jednostavno se eliminiraju iz samog središta grada. Samo lani so namreč zaradi pijančevanja izdali kar 800 glob u višini 300 evrov. Od tučnjave do lupaju ovako cijelim redom šakama po izlozima, pa eto, hvala Bogu, još nije ništa razbilo, pa povlačenje štekata, pa tuče između njih, pa čisto urlikanje. Skupi se grupa na sred ulici, onda po 10-15 minuti oni skaču, urliču. In Splitu bodo zdaj sledila tudi druga mesta.